Masha nabonye rero uwo mugabo witwa Ambongo Fridolin Ambongo Cardinal yego kosha bite byawe Cardinal rwose buriya yaraje Cardinal bari nka general Foster kugira ngo ube musenyeri nako kugira ngo reka nkwereke tufate urugero buriya nka babandi bungirije padiri babica bacidikone z'ukuntu babita baba ari nk'aba corporal mu gisirikare niko bagereranya rero ko umunyu gipadiri kimena nk'igisirikare niba watangira kuba nk'umufurere basa umuntu ushobora kuba padiri simbizi umufurere akaba ari nka abona ari umwihaye Imana nyine ariko umufurere abakaze akaba nka NCO NCO none commissioner officer ukavuga uti nibira yaba sergeant nka sergeant mu idini akaba staff sergeant akaba gitante cyangwa ndore wese yirirwa abwira Tshisekedi ngo nta kigenda ngo igihugu cyabo kiri muri kawo c'est un chaotique urumva ikigo kiri muri kawo naho umuntu yitorera ibihari ni igihugu mbega wakwitoragurira uko ubonye kose kiri ku mihanda ariko ageze mu Rwanda aravuga ati hari pouvoir et régime impeccable urumva ya Perezida Kagame ati ni igihugu buri wese yirebamo akabona icyo bita koko icyo bita reconciliation ya nyayo mu gihe Tshisekedi abashinja u Rwanda ndayishimiye ashinja u Rwanda ngo ruyoboye nabi ngo rwakanabirije urubyiruko rwagize gute umuntu nka Cardinal urusha amapeti urumva kuko Tshisekedi ni umusivile ndayishimiye ni general major naho Cardinal nyine Foster barekera agapira kandi ba perezida turi kumwe so birashoboka bikubiye gakeyego muri Kongo ko mwirambwe yavugana na Makenga atabisabira uruhushya cyangwa bisabira uruhushya ngo byemere ariko niko bikwiye kugenda kubera ko n'umujenerali wo mu ngabo za Kongo bose bari mu ngabo za Kongo ari general Makenga afite amatrikire y'ingabo za Kongo ari mwirambwe bose bayoboye ingabo gute bwira batavuganye u Rwanda rwakoze ibishoboka byose rutumaho abajenero bari muri FDLR kugeza naho byangaga batumaga umudamu atigenda ubwira umugabo kuko abanyapolitike bagira cano ebyiri bategekeramo bagira cano ya propaganda bazi ko babeshya bakagira na cano yo kwibwiza ukuri ku nzego z'ubutasi baba bafite ku makuru baba bafite n'amakuru abari wazi atagombera ubutasi ijambo Fridolin Ambongo yavuze na Tshisekedi umwambitse kanzu y'ubukaridinari akaza hariya na Tshisekedi uko kuriya gushyira hanze muri presidence mu mwanya yakishize kujya muri 2022 ahari kujya kwisobanura nibi nibiba ngombwa zisobanura Ambongo ari hejuru ntacyo Tshisekedi yamukoraho urumva bo yakinisha nabwo Ambongo arimo azironga zina n'icyune na mutwe akora president nubwo ndarika ni president ariko ntabwo akinisha kizaga gaturika muri Kongo suko byubatse yamukoraho iki ariko bumva yanamubeshiye amategeko yamwanjama ariko ntacyo yavuze kuri Kongo yavuze ku Rwanda ndetse ntiyemereye kuvuga ku Rwanda erega Tshisekedi afite umutego uteye gutya Sandrine abo Tshisekedi ashinja yuko bari kumwe n'u Rwanda na M23 AFC yabanye nabo n'ushije Kabila ko yaje Goma na M23 amaze amezi 18 muri Kaspersky Hotel musangira ubugari Kabila ntaramara amezi 18 reka mari 18 uvuga twese turanganya amanyanga twabanye na M23 navuga ati Ambongo yavuze neza u Rwanda patati patata Tshisekedi yakoraga iki igoma igihe birunga byarukaga ntiraje mu Rwanda kurufata umugongo kwinaguruka mufata umugongo biguteje ikibazo rero niwe byarangiza ubwawe wowe Tshisekedi warangira ntago Ambongo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Masha nabonye rero uwo mugabo witwa Ambongo Fridolin Ambongo Cardinal yego kosha bite byawe Cardinal rwose yaraje buriya Cardinal bari nka general Foster kugira ngo ube musenyeri nako kugira ngo reka nkwereke tufate urugero buriya nka babandi bungirije padiri babica bacidikone z'ukuntu babita baba ari nk'aba corporal mu gisirikare
niko mbagereranya yego rero ko umunyu w'igipadiri kimera nk'igisirikare nibura watangira kuba nk'umufurere base umuntu ushobora kuba padiri simbizi umufurere akaba ari nka aba nawe ari umwihaye imana nyine ariko umufurere aba akaze akaba nka NCO NCO none commissioner officer ukavuga uti nibura yaba sergeant nka sergeant mu idini akaba staff sergeant akaba gitante cyangwa ndore wese sibyo wamara kuba padiri kavuga ntubaye nka officer usanzwe yego none wamara kubuyobora nka za economy general na za Caritas niki ukaba nka senior officer sibyo none waba nka musenyeri nka musenyeri niwe nka nawe mugiranye mega wena nka senior officer ariko none ugeze kuri cardinal aba ari general kabisa sinjye ko kubeshya no kuvuga ngo nuvuga ari cardinal cyo banza uvuga uti Firidore cardinal Ambongo ukora abanye babanza amazina cardinal gakurikiraho ukagira ndashaka gusasira icyo kintu nta kosa tugikozemo ariko cardinal uyoboye Kiliziya Gatolika ya Kongo aba muri umuntu ukomeye cyane yari n'umukandida kuri portefeuille papale yo kwa papa Ambongo n'umuntu ukomeye Ambongo n'umutamaze imyaka 2 aje mu Rwanda n'ubundi yaraherutse mu Rwanda mu nama zira kumara nka ziriya iyi ni symposium ariko nindi yendaga kumara gutyo neka tuvuge ngo rero mu byubahiro bye n'ubundi Imana itanamwimye yego tuvuge tuti cardinal Ambongo n'umuntu ukomeye muri Kongo kandi Kiliziya Gatolika tubyumve kimwe Kiliziya Gatolika wenda mu Rwanda siko bimeze ariko Kiliziya Gatolika muri Kongo ni ikindi kintu gikomeye cyane urumva muri politique d'ailleurs so nguwa Mbongo rero mu Rwanda muri inama bita Sekamu inama ihuza Afrika n'ibirwa bya Madagascar ngira ngo bari mu isabukuru ya 20 na kangahe nkuko nabibonye ku cyema ku Vatican News kibitangaza yavuze n'ijambo rishima Kagame ritangaje kandi nawe arabyumva nyine uko u Rwanda na Kongo bimeze yirirwa abwira Tshisekedi ngo nta kigenda ngo igihugu cyabo kiri muri kawo c'est un état chaotique urumva igihugu kiri muri kawo naho umuntu yitorera ibihari ni igihugu mbega wakwitoragurira uko ubonye kose kiri ku mihanda ariko ageze mu Rwanda aravuga ati hari pouvoir et régime impeccable urumva ya Perezida Kagame ati ni igihugu buri wese yirebamo akabona icyo bita koko icyo bita reconciliation ya nyayo mu gihe Tshisekedi abashinja u Rwanda ndayishimiye ashinja u Rwanda ngo ruyoboye nabi ngo rwakanabirije urubyiruko rwagize gute umuntu nka cardinal urusha amapeti urumva kuko Tshisekedi n'umusivile ndayishimiye ni general majoro naho cardinal nyine Foster ubwo nyina amanyenyenye nk'umuntu wera ubigereranyije muri yo muri urwo rwego so gutebya nibyo tugora tugushyiramo nibyo ngibyo byo korohereza abantu kubyumva ariko niba cardinal ushobora kucara ku ntebe yemamariza ubupapa avuga u Rwanda ibyo tubona n'ukuntu mutwakira tukabona buri kimwe cyose muri abambere kabisa ubwo se waza uvuga iki ko tuba twavuza aravangwa mwebwe muvuga ibyo kuko mukora propaganda z'u Rwanda niba dushaka Sandri ubu wicaye hangana no kwita ngo mu propagandiste ngo uhembwa ngo na leta ngo y'u Rwanda urumva ejo nakoze ikiganiro kuri David Mashari TV kisekeje mbwira abantu ariko se nta muntu wavuga ibyiza ku gihugu bihari afite fagite donc abyibwirije yego ngo Cardinal Ambongo rero navuga ngo yafashe leta ya Kongo na Tshisekedi usibyo araterura no hasi ngo pi ahamiriza abakongo bano muri Eglise Catholique ahamiriza isi yose n'ibirwa byose bya Madagascar imiyoborere y'u Rwanda kandi imiyoborere y'u Rwanda yavuze ntawe yaciye ku ruhande nukuri kwamye kandi kwizewe yego buriya urane ndashaka guteza ikibazo rero kuba yashimiye His Excellence Paul Kagame ndetse agashima naho u Rwanda rugeze bidasa naho ari nko gukubita reka mvuge mu cyico perezida wa Kongo nabyo birimo ko bishobora guteza ikibazo niko nabyo birimo ntago match ari amikare hagati ya Kiliziya Gatolika ya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nukuri kose hanyuma ikindi navuga yego nuko icyaba ikibazo nuko byaba bishingiye ku kinyoma akaba yavuze reconciliation mu Rwanda ntayihari n'ibindi yagiye avuga nta bihari ariko biramutse bihari kuvuga ko byateza ikibazo ahubwo byatuma ubicunze neza akabyigaho akabisesengura yabikuramo igisubizo reka nkwereke nk'ubu mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi 1994 haba na liberation y'u Rwanda iyo bavuze ngo u Rwanda rushobora kuba urugero rwiza mu ngeri zinize wibaza n'ubundi ntambara ziri muri Kongo zimara iki zimara iki niba abakongomani bafite ibyo bapfa ariko sintekereza ko babipfa ku rwego rwa ideologie genocidaire yamaze no kubaho yego bo no kuyirota kuyitekereza kuyitegura nk'iyabaho ariko redi ntabwo icyo kintu umuryango mpuzamahanga wicare
ngo wemeze yuko muri Kongo nyine habaye jenoside. Rero Sandrine igihugu kandi jenoside ni icyaha gikorwa n'amareta, leta yande leta ya Kongo. Rero Kongo yakwiye kurambura igitabo cyanditswe ku Rwanda, Histoire du Rwanda, ikagenda ifeyeta, yaramuga ifeyeta kuri chapitre ya mbere ikasanga uko jenoside yateguwe niko nabarimo kubikora, bakareka kujya biyita ko atari abajenosideri, leta yabo ikorana na FDLR. Chapitre ya kabiri bakavuga batari ko se k'abanyarwanda byagenze gutya babivuyemo bate, habayeho gacaca kubabare nawo butabera bwunga patati patata buri kimwe cyose. Bajya kuri chapitre militaire bakavuga atari ko se biyunze bate, aba exfare bagiga ko abandi bajya irubona n'izindi report, abo report mu nzira zakurikiyeho bafite ikigo nka Mutobo bavanga ingabo ku buryo bufatika. General Ritadi Kabarebe nigeze kuvuga ko hari igihe ngo ingabo zavanzwe, izaje nshyashya zije kuvanga ziba arizo nyinshi kuruta n'abandi bo muri RPF bari barashoje urugamba. Ntabwo ari byo bivuze ariko numvise abivuga, nawe ushobora kuba warabyumvise. So Kongo ni nko kuvuga ngo ikeneye nuko yakora yarambura ibitabo, yanasanga hari mu venture ushobora kugira abasirikare benshi kurusha abisanganywe, ibyo ikabyemera gutyo mu gihe cyose baba barimo bagira gute bubakwa igihugu cyabo, kubera ko icyo gihe nka leta yakwitoka mu venture iripotinze muri yo. So izo page zose zirahari. Nigeze kukubwira ngo buriya General Jules Mbanza Mwirambwe avuga Mwirambwe avugana kangahe na General Makenga, bareba ukuntu barangiza ikibazo. Umwe mu basirikare bayoboye ingabo za Amerika n'undi musirikare wayoboye ingabo z'Uburusiya, abashef d'etat major, hari igihe ubutegetsi bwa Amerika bwateranye amagambo n'ubutegetsi bw'Uburusiya batangira gukangishanya arme nucléaire. Abashef d'etat major basanze bafite amakode ya nucléaire bariganirira ubwabo, nk'abavuga bati bareke batongane, nitutazire kurana ntibizakunda. Imagine kubera kurengera ibihugu byabo, uyu chef d'etat major wa Russia abaperezida bareba na ingwe, nani chef d'etat major wa Amerika, none amavuze abaperezida bareke batongane hejuru, twebwe kuri ingabo naka turi mu bakanda kuri nucléaire bigakunda, ntituzakanda ko twirimburira ibihugu, barekera agapira kandi ba perezida turi kumwe. So birashoboka bikubiye gakeyego muri Kongo ko Mwirambwe yavugana na Makenga atabisabira uruhushya cyangwa bisabira uruhushya ngo byemere. Ariko niko wekwiye kugenda kubera ko n'umujenerali wo mu ngabo za Kongo, bose bari mu ngabo za Kongo. Ari General Makenga afite amatrikire y'ingabo za Kongo, ari Mwirambwe bose bayoboye ingabo, gute bwira batavuganye. U Rwanda rwakoze ibishoboka byose rutumaho abajenero bari muri FDLR, kugeza naho byangaga batumaga umudamu ati genda ubwira umugabo wawe. Si ibintu tubona kuri YouTube batubwira, hari ababinyomoza. So ni igihe kirere cyo kuvuga ngo muri Kongo ibyo twarimo tuvuga kuri Fridolin Ambongo, ibyo avuga havamo umuti mu gihe Kongo itavuze ngo turi igihugu kinini, ikava muri complexe de superiorité ngo turi banini, ngo turi igihugu kinini gikize, ikaba yareba icyo igihugu gitoya ariko Kigali mu byo gikora, ikareba niba ntangiro yakura mu Rwanda zayifasha gukemura ikibazo, cyangwa se u Rwanda rukareba niba ntangiro rwakura muri Kongo rwarufasha gukemura bimwe mu byo rubona rufite nk'ibibazo. Abantu bakigira no kora ko ibihugu mibanire yabyo bikora ibyo bitari spemituel, ntabwo Kongo itegetswe kubaha u Rwanda gusa, n'u Rwanda rutegetswe kubaha Kongo. So ntekereza ko n'amagambo ndetse Fridolin Ambongo yavugiye mu Rwanda na Antoine Cardinal Kambanda agiye Kinshasa, nawe ngeka katagenda ngavuye ngo Tshisekedi ngo ni ruvumwa cyangwa ngo niki. Oya, nawe yagenda akavuga ijambo, akavuga ibyo abona bigenda, hanyuma biri muri mu butumwa bwe akabishyiraho ngaho, ibyo atashinzwe akabirekera abandi babishinzwe. So ndabona amagambo ya Ambongo ntabwo yagenda gutyo gusa. Uzi ko hari itsinda ry'abagatulika SS na Cenko niyo y'abagatulika, kandi ni boss wa Eglise Catholique. Nibakomereze hariya uko biri kose, rura n'urwandiko mpinyuza rw'uko u Rwanda rugendwa, rw'uko u Rwanda rutegetswe neza, kandi impact yabyo nini cyane, kubera ko hari igihe izagera ibone yuko na Kongo ikwiye kwitunga intoki, n'ibitunga abantu urutoki ikwiye kwitunga enye zisigaye, kandi ibyo nibyo bizakemura ikibazo kurusha kwihagararaho gusa. Yego. None se Marsha, nkibaza kugeza kuri iyi saha iyi nama iri kuba, ariko nanone ntekereza ko ari inama irimo ntago ari n'ibihugu byinshi na Afrika n'ibirwa biyikikije harimo na Madagascar. Kugeza iyi saha nk'iyo Tshisekedi nshobora kubyibaza, yicaye akumva umuntu wahari ari bivuga we anahibereye,
kuri we ntashobora gutekereza yuko ari uno muntu ashobora kumubera inzitizi cyangwa imbogamizi. Ni nko kuvuga ngo umuntu ari kwerekana ibyiza by'u Rwanda mu gihe ngewe nirirwa mvuga ko u Rwanda nduvugaho ibibi. Oya kuko abanyapolitike bagira cano ebyiri bategekeramo. Bagira cano ya propaganda bazi ko babeshya, bakagira na cano yo kwibwiza ukuri ku nzego z'ubutasi baba bafite, ku makuru baba bafite n'amakuru aba ari wazi atagombera ubutasi. Ijambo Fidele Ambongo yavuze na Tshisekedi umwambitse ikanzu y'ubukaridinari akaza hariya na Tshisekedi uko kuriya gushyira hanze yakuvuga. Ariko Tshisekedi ko adafite gushyira mu Rwanda imiyaga yanenga Ambongo, ariko ku mutima zirikana ko ibyo Ambongo yavuze nta kinyoma yavuze, ntabwo byabateranya rero. Niba ibihugu ari inshuti nibyo nabira Tshisekedi yabivuga. Iyo bishwanye ntabwo mugerewe nyine kuvuga umuntu ibintu byiza kandi mwarashwanye. Urabizi nawe ntabwo ajya kuvuga ibiga umuntu mudafitanye umubano uhagaze neza. So Ambongo niba ntacyo yabeshye ntacyo Tshisekedi yenda kumuhora. Na Tshisekedi ibyo avuga ibyo Ambongo avuga nawe arabizi kandi ibyo kuko ariko bimeze. Urumva? Yego. Rero abanyapolitike ntabwo bapfa kurakara burya. Abanza kwibwiza ukuri ariko akavuga ko ntabwo nakuvuga. Urumva? Bivugwa na Ambongo ariko ni umuntu mujama kabisa ibyo yavuze n'ukuri. Ntabwo amugirira uburakari rero. Gusa yavuga ati ntiwankiniye neza. Urumva? Kandi au contraire ntabwo nubwo Ambongo yazanga tukane nkuko Tshisekedi atukana ntasanzwe nabikora ku Rwanda. So nkabona ko gusa bishyira hasi Tshisekedi kuba ari nko kumunyomoza, ariko yamunyomoza atamunyomoza n'u Rwanda rufite ubushobozi bwo kunyomoza ibyo Tshisekedi aruvuga. Ntabwo Ambongo ari umudipolomate w'u Rwanda. Urumva? U Rwanda rwifitemo ubushobozi bwo guhamya ibirindiro byarwo n'ibigwi byarwo n'undi atabivuze. Iyo bivuzwe n'undi nakarusho. So nta kibazo byatera rero, nta kibazo byatera. Gusa wenda Kiliziya Gatolika irakurikirwa cyane, bishobora gutuma nk'abagatolika bavuga bati perezida wacu aratubeshya. Ni ikintu gikomeye aho ngaho. Ariko impamvu mbivuze bivuga ko ubushize Cenko bavuga ko bagomba kuyihana kubera iki? Kubera ngo yihaye ubushobozi batayihaye, kandi byari byagaragaye hari uburyo ki ngira ngo ifoto arayibonye nanga sinzi ibyo byahabereye ngari guhabwa umugisha. No mu byo Ambongo yavuze ubushize yatumijwe muri presidence mu mwanya yakishize kujya muri 2022 ahari kujya kwisobanura nibi nibiba ngombwa zisobanura. Ambongo ari hejuru ntacyo Tshisekedi yamukoraho. Urumva? Bobo yakinisha nabwo Ambongo arimo azironga zina n'icyune na mutwe. Ni president nubwo ndarika. Ni president ariko ntabwo akinisha Kiliziya Gatolika muri Kongo suko byubatse. Yamukoraho iki? Ariko bumva yanamubeshye amategeko ya mwanjama. Ariko ntacyo yavuze kuri Kongo, yavuze ku Rwanda. Yavuze ku Rwanda. Ndetse ntiyemereye kuvuga ku Rwanda. Erega Tshisekedi afite umutego uteye gutya Sandrine. Abo Tshisekedi ashinja yuko bari kumwe n'u Rwanda na M23 AFC yabanye nabo. N'ushinja Kabila ko yaje Goma. Na M23 amaze amezi 18 muri Kaspersky Hotel musangira ubugari. Kabila ntaramara amezi 18. Reka mari 18 uvuga ko twese turanganya amanyanga. Twabanye na M23. Navuga ati Ambongo yavuze neza u Rwanda patati patata. Tshisekedi yakoraga iki Igoma igihe ibirunga byarukaga. Ntiraje mu Rwanda kurufata mu mugongo kwinaguruka mufata mu mugongo. Afite ibyo yavugiye muri press conference, afite imigwamo yagiye avuga ku Rwanda, nawe ntabwo zizo yavuze zimeze nk'izande nk'izambongo mu gihe cye yabonaga kari ngombwa kuzivuga. So Tshisekedi rafitemo ikibazo cyuko ajya gushinja umuntu ikintu agasanga nawe uwamushakira ibihato nawe yakimushinja. Icyo gihe ufite culpability ku mutima nk'iyo ngiyo ntabwo ucira abantu imanza ngo bikunde. Nicyo umuntu yavuga. Ntacyo Ambongo yavuze. Kamera atakora ejo muri kamera yahuye na numwe mu ministre b'u Rwanda numwe mu depite b'u Rwanda bo mu nteko amategeko Fazil Harerimana bahuriye mu nama nkiriya barahoberana barayambirana ibibazo ibikuba biracika. Sibyo? Ariko ubundi niyo reality hari. Niyo reality hari. Umwe wese agomba gukeza no kubaha ubutegetsi bwe adatyoza ubw'abandi. Ariko n'abanyafrika still Rwanda ntabwo ruzimura Kongo, na Kongo ntabwo izashyira amapire ku Rwanda. Ntibikunda ibihugu bizongera bibane neza. Ibi bizarangira. Ntabwo mbona impamvu rero yuko uvuze neza u Rwanda akaruvuga ukuri byacika. Biguteje ikibazo rero niwe byarangiza ubwawe uri Tshisekedi warangira. Ntabwo ari Ambongo. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry,
Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.